uba penyet sing sim uba Deiru Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council hakas ngi balang ula pelat patba ya ke kali kit nyut bat ke pan khana patba hamau plang ya ke bela bay pisaling ba ke scheme jong ke 15 Finance Commission Grant arjar arpo way. Ya kani ka kali kit nyut la penmang kerpang khamtam syaki patba ki ba syong yo hamau plang bat hayo tersat khanang ban penne ya ke jingkhut jing subaha kini ki yo. Ya kani ka pankhana patba pat lashna kerpang omde ki ba biang dukhat met hendre ya ki ba duna ha ki dukhat met. Ha kani ka program na lor uba penyet sing sim laya don lang ru ki we ki em UMLA MDC ka Nongstoin constituency uling do ka hima mau plang bat ki nong syong shnong ka hima mau plang. Ha ka weipat ka benta na kaliang uba lampang bla uba Deiru chairman ka KHADC ula pelat patba ka ambulance ka bala ais ngobha da ka community REDD project ya ka senjuk hima arliang waklang Umyam Welfare Society haringkat ka jinga don lang u general secretary ka senjuk utambor ling Sukumen ka banyo ban khap uni ribbon jong ka truck ka bala yo lingba ka scheme jong ka KHDC na ka 15 Finance Commission type grant arja arpo way but ya kani ka truck la pendan kam na hima na kamta ban kit ikinyut nam ta ka jingkhut jing subha jong kani ka yo ka jaka paiba ban ki we bigishno fleshbon. Mau dikemen ya kebanyo ban dan pulau yang mereka public toilet di kebanyo di kota di mau saat cikin mau yang kebentar mereka sini ya kebanyakan penting ketika ye lo kebenkam jaga hima nanti jing dia dapat nanti jing coach supaya jangan mereka jaga yo ya saya siap nak play ke pang yang di baru ada di chairman juga HDC di Pak Fantin Pak Karnes Pak Gabriel, MDC yang lagi jauh Nongstoin, belai sembilan lang, dan lang. Lalu tunjuk kerbang yang kalian kehima, di Indo, di Menteri, di Pakrau, di Ramasno, di Serdar, nanti di Secretary juga Legislative, Deputy Secretary, Iba. Kalau Panpli kilat kelinti hakikam kijam nomor kejuk ke pemerintah wanra yangi kita ki lawan kilat kelinti ki beper ke ba kahima ka skem ba kiwe kilat kelinti ka jing ipu ipin bat shoma nes ga jingkren ke ba sunan bahap ya batai syai sebang jikon kekam juga council jongi kamtam tentang khoj ke subah dari kepor siapa beli ki ilaka nakam takani ngit skam in sanang yo bani kri ke lakalian ke council ni lapor Menteri Bla, Menteri Solia, Menteri Kalhuna benta ya keba kongsan nam ta kajing mentoi hake imlang kasalang kahima ban terkut yaki jabo ki jaban ki bami na kani gayo ban libu syaki jaka bala penbai na kahima na kamta kajing biang jing baik ba kabaar pat yo banwan hana digasi na kamta ban beli baik ba yakani ka public toilet but kaniru ka public toilet kajing temu bangi ai na kalian ka district council kalong bakani kayo ka badanam kayo ka blarem bha kanban ka jakal ibar yikinong lek nong wanyo ka babet tengah so man ong ka dike kasi ka bansa kan mau hagjan nanti jong jing trekam jong ka HDC bangila man pendap yikini atli ki kam hagani kasi kumjuru banglai i hagani ka madan ka dan sakani ka ambulance kabala ai lingba ka kenhun hagani ka himahi kunju kaban IT na kawe ka kenhun
syakanika himaling bakanika projek kaba la mang gerbang dia ngaso ban ong ba hajan man ki jinglang na ju aslo babun ki ju ekran ba uwe umau artli kasim nre hakani kasngi hagaju kajaka hagaju madan ngaso ban ong uwe umau likely kisim te layo nakamta ka jingdon kam jong asnong bat kahima kalong ke ga jimentoy ka bakrau bat kerman skam bakini kijing bentoy ke bapiyo hani gasngi pinla ban pentoy kam renti yaka bat nakan yang gadis council hadin mengila yo eka solid waste management arhajar arpo kalan ka kamram jungi hadin bau lat ka jelau jong ka meklea la menjur yaka nikaan bala aibor hangi ka district council yaka ba ngin pek ngin kmi ya kiit ki hima ki shnong ki tau ha ka bide ba ka kuit ka suba ngi menta baro na pia keleng sodong ya kran chpang ka jing kuit jing suba ha ki lenti ha ki surop ha ki jaka ba ha jaka yo ba ki we te ka dei ka kamram jungi ha ka council hadin mengla yo e ka ni ka ak bangin pentre kam bat menta ngi la shna ya ka solid waste management rule but shen din ka rule kan sa trekam no haman ki shnong man ki dom hakini ki santli ki district but hakini ka rule an aibor ye kinong elam shnong bakila bandain kuna ye kino kinong shnong ki ba pen khen ye kini ka an jong ni ka balapas na kalian disposal bomde ban berat pathar ye ki jabo jaban kat shabalap la dade hananti singkin dade ki jakayo jakapai pa India ya ka jingruspa jo kriti ke dustur ke jugi ke bau long scam ya kata ka riti ke dustur hangi te kaniru ketika we ke bagi kwa ban benlong terbang ha ke we na ka tourist destination ke bapau jo ke jelam khlia habangi ong kumta ka bon kin bun kinong wan kinong let ha ke ni ka dong ka thain ju phi kham tam mantai po mo phlang bat na kaliang jungi ketika modern festival kan dai ka one time event dan ni ka bandri she por let's say she klip mat ha ka she snap ni ka bangila penlong she singi asing lai singi hendrai ka bangi angnot bentakum ka executive committee ringkat ka jing trailang bat MDC jopi ka long ba ya katai ka mo phlang ngin penlong ba ka year long program ni ka bangila penlong ka weekly program monthly dan ni ka man katayo man benai bagi turis ki babun kin wan kin yo i ya ga jinglong kerpang jong jai pendiri jungi dak bagi wan hang tai po mo phlang tengi scam kaniru ngin sadon kam bun ki kena samla ki bla pentubit ya ka kam shed leni ka hospitality ka tourism bat kumjuru nakalian ka executive committee shen in sepenlong ya ka certification program nakamunta ban itu kerpang ya ki tours and guide ki badai na ka jalame khlia ki badai ki khasi khamtam ki samla ki bala training ya lagi hakani ka kam bangin I certificate na kalian ka district council om tangata ka district council la persyang ki babun ki bentakat ka badan ka board let's say bala penkup haka ya ka bangin petri kam ki babun ki project khamtam ba shen in saplino ka hospital jong ka GHDC hang tie po umiam ka hospital ka bangila penlut ko bah nyaw kulur berkini hospital kan kering saya mentang yaki nong stom ki bakwa ban sumar yaki dawai kan bat tenrai ndrei ki ban kering du yaki nong sha sumar nong pang nakiwe pat kejela we show itu mai ilalong NDC la arte menta bat ngatrai pia kan mau ba le sebetalang ke election ada we ila job bat ila baru ko chairman juga hasil setelah district council ila baru kemudian deputy CM temanta ibar chief state member juga hasil setelah district council kebayalam mai yang nika diom ke SDF kemudian alliance juga basinsa ke district council menta iba punya ilong beriu ba don mensiba iba ye pan sekri ya ka konsorsi jogi bakamtam ya ka council badekari ajai beri berokoi but mari long siya mai ila sen ka sinjang balet
sekitai kitan border block 1 kebaya kajapur berlalai antai bagi kejingikren kebasnat ba bagi karbi along di sulawesi keba ani msem baji yang ini presiden sudah bertemu penting na ya kinok sok juga hasil termasuk baka garuk karbi along di sulawesi banyadan kejing ya bet yang habon ki bentar tangata kumaklong ni di